Di dalam di pasu-pasu siya hami akatulang mo. Malutong sungod dia binawang batu pahami. Saya matari bata na manggohi sa luhuna dia mo kapasu-pasuna. Kelas jalan kok marong. Nagok berajaran. Dari ako pasama mo sa tuhita. Terluoy ma di hamuna. Langsung mau tulang ta? Dia bang lorok mo sa sakit. Isor jong kami akabulag-ulag. Lima ng magbulingari napurungan. Kanyang nani mga talibata ang giya na boron sa hatutangan sa talibata na gabi si pertanian mo na boronan yun. Jadi sa mga pasitian ni paso-paso na huyuh masahatan saya anak orang boru saya gabi Korban cuma kita ada pintu nak TikTok. Berhitihon ng monding berenami. Ami pinang gusto para makatayin suwan. Darak korak-kohan na natin yan. Sumiro kami ang katulang mo. Apalagi ama, biberik ko manuay tutuberik ko. Kami pisa tulang na yun. Jadi berhitih, gomos do hita martan yung tutuan eh. Omor at kini berenami yun. Ami nang iduto amang pag ringgan at kapaw po na Diyos sudin. Di anak do ni boru ima sirok-urok kutura mangla asal dia tuhata berenanyon puta kasiamun na ungay bado gijang imana sa ibu ima museak kanak konon dot burunon berenanyon buing sa ikong gajang siyan berenanyon ka tusoni be otik hata nami kas marata tuat taima madonganita jadi nabuhi terbaik ninyon aparakon sada tu anak dua mana kawin masuk kawin, saya Mei baru tuh pusat 5 berarti. Apa? 5. Siya namin no,
Ima dia ke hahaan gini opung muna tulang no tulang. Ano pasaron namin di boro. Gabi. Ano pe mesti dihadap. Gabi tulang. Sama-sama selusuk do. Gabi tulang. Kalau tuh pe pasahan tamin no. Tas somat ulas bolong madaraw na te. Gabi tulang na mamoli pa. Kalau pasahan tamin ben non. Tu anak ni na boro namin na boro sunon. Dilo na tua sada sila pagano, dua sila papul. Kalau tuh anak na pen no pasahan tamin. Sudah hom dapat Gabi raja na gabi. Dari o marita. Prodo kami kita jati guna mata. Beritiyo ng ituwawon. Tusori pinabudol kami ulos terok ngabung terok maya bak kapatnya di burungga. Tersori na tonda. Kami pagdohon. Maritas yani hatok luwas ano kanyang tutuhani. Saya tuat tama non ang ito terus yang nasihat orang na ang tinabudol. Tusori pinabudol kami ulos terok ngabung. Saya tu anak, saya tu baru. Soni man hata sa kami ka guru ni guru to si puro pandai pasal matu dah bang. Ay pasahan Jadi negro katulak ta dong hula-hula ta. Jom kita salhuna. Jom kita tengani inganata. Jom kita. Negro mahami awang buru. Gabi. Malo tupi sa mudin na buru pa to pahami to hamun salu na. Ya ka buru na buru nabi. Kasi alo buru mo jam buru. Gabi raja nami. Amang buru mesinay. Naing pasaton ulos lorong mahami tula yan buru nami o. Dilindamang bajo nauli na rin gani.
dihami hula-hula bapa naman tinuduhod dihami so nilang na opong nami nebaho opong nami malaw so nilang tulang narubot nami tarigan dia pada martik kano ng karaja nami at tulang dibatik kano nung ngabe tugbo ni jalo hami pasu-pasu siya kamu sa luhug na raja hula-hula nami dinaroha mo raja nami iba ni marhiti onun maruso Dahil na hulungan namin yun, ibok na muna itong harboy-bir. Asa firma ba, pokimol-mol pasalungan, firma ito dinihami sa luhug na luju-luju man itong mga kapangamuan. Di ba sa hatamurok ka raja namin, hatatang yang hatamuna, hatapun-apun. Ang iya, marhitatang yang muna ang karaja namin, sa editang yang mataniwatamat to, tibumaruhan namin sa luhug na. Nadidalik ko nila ng namin yun, tarapun ruhan namin, tarlumugi ba? Diyak kay bebere mo na iba, pinopar ni day naman nohon di anak namin na magkabaluhon day naman at karaja namin di ba sa hatamu muse marhitian ni tangyang mu domat tari bata iman na marhitian ulos na gajang ulos na habal ulos ito ng rabu mo na ate gurang manihamu sa luhuk na yak tulang namin at tulang namin sayang giyak matutu marhitian tangyang mulai raja namin gajang mamarita gohoras gajang marita gabi di kami lasma para pamatang namin las mana perton dan nabi di Jawa Jalo itu orang maribur mentok nang hajal mabli kami antara raja nabi baru tuh kata mabli hati bener water masa kami ya pada berarti kelot tua musa luhna rombongan nih orang tulang nami hula-hula pemulia di kami hula-hula pemulia bapa nomor tiga dohot bah las jalgok maruah wadi yang raja nabi dohot yang kapariban nami jadi oke dihita termengerah dihita dah jadi oke bang permusik kami, empor kak mahami manomba, raja di hula-hula kami harus satu hula, aliat ke raja kami, nasi mudi ni amar kelok kami, bola tumpen lor, bola sopa-sopa merdalan na buitar patu mahami, uli marohani kamu saluna raja. Gale Abang permusik, baik dah bang aku nak sampai, berat tidak? Alay sama, di bawah ng pusahan at bantul, baik dari sana ng bantul punya, panggilan, Sorong bang, bola tumpen itu lah bang. Dilaroha muna marsoba tuano bernami ka hula-hula muna sa luhuna dilas nirohan namin di batu pahamudo ima juhuk na marsawa ang diyak matutu gabi pamurhas may hulay saudara tukohi bahwa ibulu may sipanang kulihuri di paso-paso ang magpadebata mga hunyarohani ang guru do ngwantiyo sa diyo mo kaniliyan dihito ka diyo tujulod na riyo dilas nirohan namin di sopa muna yun nungo hawa sa nasok kami jumpa masawa di dunia tua ari rang do nomor hafal do dong ko nomor rupiah oros maham sa luna raja di lo na wajalo mar di baka dapat to malira di hamuna amang guru nami na pas Betul. moro tu koran hata mola tu behata na jepe na buka tu paham tu amang guru nami maka malateo sa luna na pinasa mo tu hami las jalo maro Maula tiada jalan. amang permusin nami ala na sikon na ay maristarya sa diara persari matuan nila
poro namion tidak ada tua-tua tidak buat dia binatu pamahatan baik dalam sedikit las padumu ma Tuhan. Berenami, Romaita. berenami, baru si tua-tua di kami, baru si babu-babu di kami, soal-soal si matua di baru nami, saluhu ngamu, si baru ria si baru torong, dia pada partikan di pasangan kami ma, Tuhanmu saluhu na. Oleh tema kita saluhut na kumuan sa ibatua. Isaw rolo kami si matua di boru marga siadari napatuduhon madohot do kami marhabot ni roha. Lima din ako mangguling are dahil ang bison opun si Luis boru. Dia namang opun si Luis doli. Gabi, Namang boydo dulu kami di pagkasaro kami amang aray ang sakap ni Tuhan do ala ni magpamyan meta do matali bata asa dilihat dia amang ay pasok na kacang ni umur asa buhay na di pagkaroon poda dia kamay namin do aka lain namin hujuron na rin do pemerintah pagkastangan tadi namon asa giat dia itu hatta tanang siya mo ni isuruh ko hasolangan niya dia nakon namin ang parumen namin takas ko to kami kamu masih kanan tidak pernah waktu seluruh kan pangiduan namin siya kami na tutuan dan peboru kamu ipabolo papelan mo parulahoran mo sa mga anak di pangatongan ni keluarga ni Opun si Luis da kung malawang maho mga Jew mga loho mga leanak ka hatanuli natin kan asal dia boy las rohani awak semaduan persoda jadi di seorang bersawati berpapumahami somon namang urubi tangan muna asal di so hata omon udang so pujiyo asa hatane nama tuwi nama dokon titit na tinaw pa gulang-gulang pangarahun na molosono penalu pasatami sakti nami asli marohanya matari bata asa sakti gabi sakti madimon ni dihita sa luhut na isa matuhamo dihita na makamarabi si matu ni boru na dia wali hati matu tu yung to namin sa tabi ko orang matu tu diulang sari matua ilo tu ihamo si matua nabi boru matu tu dia tuhani dainang saya giat ma pagjabar dainang di tangan ni siya mo di bata sok-sok ini hamu atau bulan-bulan namin kolak tangiang do namun terpaksa kami Tuhan mu akan tulang saya giat mai tapai Tuhan di hamu tutu siga jam diomor asal toto boy nawa do tutu kami saluhuk na di hamu atau bulan namin tuk songono pe haroroni kami masong simata ni boru marga nariak na siya lipong aka tulang ba marwa habayang mahamu wala tuk songono pe non naboy songong ganti ni adung nami barang napras bunga nami belas para ni hamu atau lula nami seperti di mana ni mandong amaliate Malate ang bro, berseri sama mo, anong pagkaroon ang museo. Malate ba dito hata malate nang ihita sa luhuk na tarlungobi ba di hamu aka opung nami balaw sa luhuk na dison nakatulang opung jong do hami dison buru siya bulo na muna songon na do hami barhawuk ni roha iman di parlaoni opung boru nami iman at tulang nami on tulang opung di sialani tulang opung Grabe ang bro. molotong sonope dia kabartidang nami at kabamurong muna na siya betuburun unang manarida banat do di muna akatulat ilo pedikira do usena kining disur retaro hami tulang alay moloto kabi be na jong tulang lung disur do hami Malate ang bro. alay manang nabo habe na tulang opung taringo si wanan nami songon mangurubi tangan ni hamu akaw pung nami molotok songon ope opung na woy terpatuban nami lasma rohamuna akaw pung tulang Grabe. alay mo do hami dihadari na dua-dua ada dan sudah bulung nang susah di Jakob Badia dan sudah ada dohong akaw pung
ng papepenon namin na susedia. Asa si Titi masih ko pagulang-gulang pangarahuna. Mono tukso no pinabuhi terpatupahami turang. Amat terima tama yang guna mangkogi baso-basuna. So ni mahata siya kami. So mo puro muna. Buru siya buluna muna. Akaw po. Kaya mo pati namin. Oma mula-mula oma sombang si somba pasangan kami. Saat namin beda mang majo musik na hubatusin. Kitang yang nami asam iya day nakon di jalo tuha matutuon di tangan siya muna nang hami di sa luhut na akahuna-huna muna ditinggalkan ni day nakon at kong siya tibu matarapul urohan nami ihamu akang baru nami sa luhut na ibasahan tamunak kimusay ringgit situasyon ara so mamadway tangan ni hami hasuhuto ni palapartik yanon sakit matutu na kami asili tu sira tong lima itong tugula kaya datang yang nami tuha mo sa luhut na yang baru nami siya di pasumasulim matama hamu sa luhut na nagabi sila diyang umur mantok kamu sahat mahamu sa luhut na yang baru nami sa luhut na sahat sampai sa rumah tua dia kan baru Atau pati namin nung nasikop pulang namin ibaga sa salaryon ni ano ba kayo na matura magdok ko nasa totoo na panahon ng tipol na diyo panahagam ng natong kung naparapat beda mama si Diyo kuluma tuha sa harapan Hatay-hatay kinukong kami tarilo dihita ang kanawar hamarang ginungay so noon dia mo amasanti kami hahandi mo naruho do kami amang turuk kerduka cita baga santik yun marang nabuhabi amang nasugo olak kata na pinukong kami para rupok kita karena marang kita mau kaulaw so nari amang arong beso ni patumuhami so di humanete siya kita na marhamarang ginungahin
mangurupi tangan man mana semua dia benon na boy ibasatok kami sudah bang katanya tuh nomor dokor dak sudah pulung nangis sakop dia dak sudah ada doku supaya non ditangkap peso sadia walau semua ini memang na boy non ibasatok kami sudah bang non harusan dia hatta sisa dah ulah do tidak kan marhamarandi las marohani dabang so di mah hata siap kami John nanti keras bunga nanti itu mana etek bagaimana jauh nampal sih nami dia pada pertiktian bentuk sikap nami maulon nami on asal dia di pertiktian ulon nami senarion jumpa bentuk naliluluran nami dapot nadison nami di kami seluruh nabi nomor ni natuto nami on saya lihat di pasu-pasu di batama dilihat lagi kami hai pasu nang sigatan di umur seluruh nama hatop kami satu sahur matua dia pada pertiktian opiam nama lo nami dan mengalir mahabi di bangunnya lawan nami on asal damang ma gondam liati Oke, baca. Santo Martinus Siabalo di keluarga besar keluarga itu nami itu si Santi dok sudi keluarga Rodo hami itu sial lunggu Santo Johannes lunggu ni itu di Huriata di stasi Santo Martinus Siabalo cita kalau ni edaon jadi paniduan nami sial lunggu Santo Johannes bisa datangi yang mahita asa di lihat Tuhan gogo kesehatan doh penghiburan asal di Porbadia di itu doh di sude keluarga na diterikon ni edaon jadi itu selunggut tei adong do katapatupa senhita tuhita do tomi doi jadi songogat timikran bunga doi di Parloni edon jadi pasahat kami sonari jalan di hoedakku eda sampai opuluis selamat jalan di hoeda menuju Yerusalem yang baru lumudoro nami eda di Parlamon kehilangan mahami musel sada sosok selunggutta Santo Johannes alebutan yang nami saya di jalur Tuhan tama hoeda kita ngasih muna jadi si pertanian mau di keluarga besar di Lungguta Santo Johannes asa semakin tinggal Lungguta semakin kompak Lungguta di Kalingalomo eda Tolu onom dua 292 Tuhan
palua au pihau pinor silagi. Warnya madohot anak dohoton di Porbadia. Amin. Sayang kiat madebata mual nasa pakilimon. Pasudsud ko pangabulog-bulog di hita. Mari sahat nuri saliling hina. Hamual ya kadongan na hinakulongan. Ibagasan hapon siya daw tapay mahima Jesus Kristus. Bau-bauan na do daging tanaga leon kabidusod daging na nasangapi. Ibagasan pakirimonon. Tataruhon masaunari dong hata tiurma bonusi bolonot tugulian. Asa di si ibana maradian ibagasan dami. Pai marotu hatta laho pakihihon akan namate martaniak kita. Ali tibata amanadi hodo na panguluhon halak namate. Dongan nami tiurma borusi bolonon. Porseado dihahion ni anakmu. Para si rohasi katolong koloni. Oh Tuhan, para si rohasi katolong koloni. Jakodongan nang moting ke bumatu bumi. Jakodongan na umoni. Sejakon aja susi, sejakon oge susi. Tuata Yesus Kristus mangihuton nabadia Johannes. Hanguliaon maliho kali Tuhan. Madapoton pesta Paskah saat ma Yesus di Betania nung pola opat ari si Lazarus di bagasan tanoman di dapet alayang go huta Betania na jonok do itu Jerusalem tar dua batu mah dauna torok do Yahudi nang Roma nopot si Marta dohot si Maria Porsea doho bisi dungi duduk si Marta ma tu ibana polo Tuhan na Porsea doau Odo Kristus anak ide bata nanang rotu portibion hatani Tuhan Puji-puji yang mariho ale Kristus. damang dainang saluhut mahita nani haholongan ni Tuhan tarlumubi di saluhut keluarga tarlumubi di amanami ima amang opung ni si Louis Dulik na di tanggal 10 pitu bulan 10 tahun 2025 dung taboto dainang natahaholongion nung ngabe sipul ari-arina nung ngabe ditinggalhon hita sian hasianganon tutup tung masay bosaro rohata cut rohata duk rohata mapola obat ari dung moding si Lazarus asarotu hatta Yesus tuhuta Betania merlujung do si Marta dilubat hatta Yesus dung sahat hatta Yesus dihuta Betania olo huboto do nahehe do
ibana dihaheoni di hari perpudi dungi di dokter harta Yesus matu ibana audo haheheo dohot hangoluan na mangoludo na porsea diau nang pemate ibana songonino nang hatan itu hata tuhita saluhutna perlu muwi matu amang oponi si Luis suang songoninang ipinoper ni dainang natahaw huling ano di anak doho di boru di anak pun nami di anak doho di boru pasti deh sihol hiat do perohamu liling rap hamu doho ina natahaw hulong alay tayo ingot mahatan itu hatam nama do na mangulu do dainangon nang pe pamatang na nung mamate Julma na mahapor siya do dainangon pagkubasi do dainangon ditonga-tonga ni Furia. Jadi porsea mahamu yamang opung ni si Luis songoninang yakkay anak kon nami suang songoninang saluhut keluarga. Mangulu do dainangon solang do dainangon diinganan hanguluan si saliling alani unang pabos sahuroham. Unang gabi lamoru haporseamu alay marhite nama saon lam tutugi na mahaporseamu jalam lamhot ma nang pagkirimu mo hamu aliak kadongan kapasahat matanyang pangiduat tatu debata asa takas holong nirohana tudongata naung jumolo mortingon nang tuhita saluhukna jala abulabulna hot dihita Ali di bata ama parholong roha setong do didongani hohami marhite asini roham tata madongan namyon nalau sirang siang kami jakum maibana di hadwaun nama noto martami yang mahita Ali di bata si pangapul na sumurong hodo paubahon arsa ni roha gabi halalas ni roha apuli mana si solhot ni dongan nami nang modingon pahehe mana sida sian haholomon ni arsa ni roha jana santakum mahati uron ni muhi Tangiron ma Tuhan Tangi yang Ale Tuhan silehon ho sado hanguluan iwain hodo hamatiani gabi buhay juk tu hanguluan na baru marhite siya silang ni anakmu Jesus Kristus papos marohani sude akan na porsea diho ay marhite siya hamatian na do di taluhon Kristus hamatiani jala marhite siya haheon na do di pasuang hanguluani martami yang mahita Tangiron Tuhan Tangi yang namiyon Pemasonari hamu akka surusuruan Roma hamu akka nabadia Tomu-tomu jala udur hokamuma Dongan nami kiurma borusi bolonon Tujodo ni Kristus Tuhan nami Saya dijakon Kristus maho ay ibana do na majuho sayang kia maka surusuruan mapuan jala mangiring ko sahat tu apuan ni si Abraham Tuhan leon ma paralianan na manotongin jala sayang kia mahati uromo na manodani ibana Alegi urma borusi polon sirang mahosian hani borhat mahosian hutam jala bongot mahotu hutan abadiai ima huta Jerusalem na manotongi
Inggalhon marura partanisanon, jala halason ma tano na pinarbaga-bagay sahat rodi sa liling-nililing na. Amen. Toro dope nasiati diha sapuran rea idehamu padong sai sayo persea aide mata manjohamu Tuhan sorangan situ kadongan na hinahulongan idok tuhat ta Jesus do situtudo na hudohon tuhamu dang nagadda may bolo sumade bututano jalamate dumpe mate imana asa godang parbuena saunari naim tapasaha madungat taon tu inganan na parpuli songon Kristus naung tuat tuha pamatean dungi hehe di bagasan hamuliaon songon iba nang dongat taon paheheon na tuhang uluan na manotong matangiang mahita.
Ale Tuhan Yesus Kristus ho sa diri nung nga bongot tubagasan hahulumon ni hamatean tartanom jalahehe diari patuluhon upang idohami parbadiay matanomanon asa dongan nami tiurma borusi bolonon kusuatok kami dison hehirapon ho jala mangulu di bagasan hamuliaonmu rodi salileng nilileng na amen. Nung nga tardidi jala nung nga mangulahi tubuh ho siyan ay dohotod di purbadia halason mapaskan ni Tuhani rodi saleleng nilileng na Amen. siya tano rodi topa jol mai jala ikon mula mo setu tano say di taluhon Kristus mahamateani jala di pay baru madungata tiurma boru si bolonon di bagasan haheon ni ala akan namoding Amen. ale tiri urma boru si bolon na hinaholongan marhite na mabuot tadda hamonangan ni Kristus say bongot maho tuhang uluan na manotong di bagasan guarnya ama dohot anak dohot di purbadia Amen. tapasada matangyang tay marhiti tangyang naniajarhon itu hataro mahita maddo tangyang amanami Ama namin ay dudunod diyang sa binubadiya mabuanmu, sa irong mga rajonmu, sa isaw malumong di malutongol, songon na di balogidjang, Leon matuhan sa dalon sa pangalan namin si Ganupari, jala sa isang masala namin songon panay sa namin, isala niya kapagsalan ko kami, yun ang tudiyon namin ito kamujunan, alay palo mahamin siya ng pangako. Amen. pasingo maturohan nami naholas sa to kisabing dong ulo nami di tanoon jala na sotot tutikina hamamate nami upang idohami tuho saydi dongani to di purbadiay ma totong asa tuguha porsiyaon nami hot pakirimon nami jala bagas holong ni rohan nami mida sude dongan say songoni mahami pasauton lomo ni roham saleleng dingolo nami yon jala dung mate hami sugot papungu jala pasada mahami dohot sude dongan nami naung majuluani hami di bagasan hamuliaon mo naman otongi marhite Kristus Tuhan nami amen marhite siyan asini rohani de bata say maradiam madongat to dohot akka dongan nang modingi Sai jojo nang liluang di dalam ngagok dosa